Good evening. Sa polity do makasa tarasi ko polity in the polity mamana tawid preamble ni ko anong city state and union territories amu tarasi ko state and union territories se um, state and union territories se Indian Constitution yo di article number 1 dakina article number 4 about that kano tawid ko define tawid ko constitution aduna article number 1 article number 4 kasi sise wali ko na ko article number 1 sa ini sa isa ko article number 1 the higher say kaino harakanda name and territory of union haiba ko name and territory of union sa article number 1 ko Indian constitution se mamano so inaizagra Indian constitution se Constitution of India haiba website ama ka laibani daita Manipuri version dasu the kamaite make version dasu the English version dasu 2024 fawagi magi kano laibani ko adudo download tobiraga Indian Constitution do direct anum polity pabagi di Indian Constitution do direct kara refer tobiyo ko natragadi usi question se yamna kan UPSC do so amado so kan articles direct hangba adum thengne ba aduduna पाबा मतमदसु आर्टिकल्स ओइना पावा को अदुदुगा होय एक्सप्लेनेशन दुना कनो दो ओइना पाबी बिके हाइब्रा हेदि इन द पॉलिटी गी नस्मिकान गी द पागे हाइब्रा अमद पागे हाइब्रा पारसु नसाइगी आर्टिकल्स दि मरो इन आर्टिकल्स दि फुल ओइना पाबी को अदुदुगी को मरो से यंगस को आर्टिकल नंबर 1 हाइ सेकंड नेम एंड द टेरिटरी ऑफ यूनियन मागी मखादा पॉइंट अनि खक लै को पॉइंट अनि से amuna 1 ko aduga 2 ko adagi 3 ko point mari ahum point ahum le 3 gi makada a b c le ko ai si se kai kai kamaina pa gani habado ai mamang sa haisagre kamaina pa gani wal pa bagi mo so ai haisagre ko habedi si article number 1 harani article number 1 ko aduduga sigise article number 1 harani ko sise article number 1 haraga name and union territories of India haibesida ko sub clause 1 haidini article 1 sub clause 1 ko sub clause 2 ko adagi sub clause 3 aduga sub clause 3 gi sorry clause haidibu ko clause 1 clause 2 clause 3 aduga sub clause A sub clause B sub clause C sub clause X sub clause B sub clause C se 3 gi makhada leidoini ko 3 gi makhada ado ahamba 1 sida kari haigeba koi gi clause 1 sida article number 1 se kai haino name and the union name and the territory of union habedi koi union habese sida sa hai se kaino India se ko India haiba union se sisigi kano kano oideni India haiba sigi union haise India haiba kano se countries oideni ko adugi magi maming ko magi maming ne magi territory ne stay yaudeni ko mai maming da yan hamba da yarise kaino 1 so da yarise haidi close 1 da yarise kaino magi maming India is ko India aduga that is Bharat and haram ko India that is Bharat shall be a union of state and haram ko hamba sida adu India so haram ni Bharat so haram ni ko ani ma haram ni adu matam da kari maram gina masa ani ma haram ni se kan maram gina on hangbu matam da ko kari maram gi idi ani mak se kari maram gi haram ni haraga di koi gi India ko India natraga Bharat se mi khara mana Bharat se khatang pame mi khara mana India se khatang pame aduduna kadoge harakanda compromise tawna na adi kai haini matamduda koi Bharat khatang kaubadi yaidana ko Bharat khatang kaubo yai matamduda India se miyam country kuno haidi matamdugi international organization natraga ko international organization ma'am na ko adagi kari haini atopa countries ma'am na ko countries ko
countries mayamna India is khangre sakhangdigre India ina mamingse ko atay atopata khangdre adagi matamdugi government adi matamduda palamba British ki rule da koi ke haini koi government ki machinery leidana ko adugi machinery su ke haini mamingse kadawga har kanda India haina mamingse chakre aduga Bharat aisina koi ge maru oina constitution assembly da Bharat aise constitution assembly maming change tawse na ihawa maga haidi manung da constitution assembly manung da lakpani ado constitution sema kango jinsina ka animak se India natraga Bharat se animak so in hapa je haina la sa tagi bani ko haidi India and that is Bharat na is ko India su maming se aduna hayeng koina kano taw matamda India su haibe yai Bharat chu haibe yai ba koi constitution da pyramid maming ani ni ko that is haiba wachina most kano taw salana India that is Bharat ko aduga mu shall be union of state na mo higher shall be union of state so this shall be union of state na higher sige union of state sa mo yin sa ko union of state se this union of state se sige da shall be union of state na higher so this akoi gi union of state se matam da kanona adi constituent assembly na khanaba matam da federation of state na haiba su yai federation of state ko union of state na haiba maruin ado anisi gi manung da choose tawdene choose tawsida constitution assembly na kari choose tawge hara kan si je na choose tawge union of states na choose tawge federation of states choose tawge de kari gi no hai taragadi akoi gi federation of state haibadi kaino adu da hana khangi se union of state haragana kaino federation of state haragana kaino adu da hana khangi se union of states in the d kadawga harakanda states hana kadawba India se hana independent or India independent ko independent ko and afterwards states ka malako states se kadawga harakanda India sa hana imaning tamba phangakanda state se matungda lakani union of state hai tare federation of state hai taragadi kaino state mayamna kadoba state mayamna state come together ko state come together and form India se state na punjala kan se me haba amajana state mayam amana punjala kan da India se form tawne haidi India se independent phangise state mayam na pahalaga phangin si amajana union of states na India se independent phanga matung da state sing se khaidok pani se mayam se khana nei na basida mayam se khana nei basida kana federation of states choose tawdre union of states choose tawdre kana na choose tawi koigi Ambedkar na si se choose tawdre Ambedkar ko Ambedkar si se choose tawri maram to ai hana ke ko karigin haragadi Ambedkar gi wakanda khalleba madudi kaina harakanda karigum federation of state hai taragadi states je la states sing se moi mayam je punjalaga laga same gi bani hai taragadi mai wakanda khallisu ko state sing se moi je lift tawgini sine ko easily lift tawgini ai bani federation of state ne hai haru taragadi state mayam punjaleba state mayam din se moi lift taw natraga set ai ko ai de khaidokhiba mathanda khaidokhiba jiga ni sine state mayam aduduna Ambedkar na focus tawribse kaina kan unity da focus tawe man unity da focus tawani na union of state hai taragadi ko state changes magi union of state hai taragadi state changes success taw unity no succession ko succession amo wi haloi deni gyan dai ko habedi union amane hai gi taragadi succession ja amo wi haloi deni ko aduna haidi
ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯒꯤ intentionꯁꯦ ꯑꯝꯕꯦꯗꯀꯔꯅ ꯍꯥꯏꯁꯦꯀꯣ intentionꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ union ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ this will an indestructible destruct ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯁꯤꯅꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯤꯡ ꯇꯝꯕꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤ ꯂꯝꯁꯦ ꯑꯩ ꯄꯥꯝꯃꯤꯒ ꯄꯥꯝꯗꯦꯒ ꯑꯩ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯌꯥꯎꯅꯤꯡꯗꯦꯒ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯅ ꯆꯩꯅꯗꯣꯏ ꯁꯔꯨꯛꯄꯨꯗꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯈꯟꯅ ꯆꯩꯅꯕꯗꯣ ꯌꯥꯗꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ union of states ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯍꯟꯕꯅꯦ union of states ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣ ꯑꯇꯩ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯍꯟꯗꯕꯅꯤ union of states ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯨꯁ ꯇꯧꯍꯟꯕꯅꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ union of state ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯋꯔꯗꯣ ꯂꯣꯏ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ emergency power residuary power nahmuki federal features adagi unitary features and ama legitra constitution gi type ta ado si union of state tadi akogi unitary features tu loi la ani misle unitary features ko haidi unitary features tadi kari haigi akogi center na power hena paiba state tagi central government na state tagi hena power hena paiba do unitary features la ani ado ambedkarna sibsumsu recognize tawrameba kainadi unitary features oyena state sing independent oidabra haidi kharadi oy yam kaina oidabra mani habidi federal features se yawdabra kasengama sunga yawdrabra sigi federal features federation of states se kawba sunga yadrabra haidi kawba yadi yaiba kainadi india da federal features se kharadum yaweba federal features mama haigire ko mamang so in tamra federal features yaweba but akoi country se kaiba pan ambedkarna haise kaiba pamdeba indestructible oiba pameba ko unity leba pameba succession tawba any state amana succession tawba easily succession tawba do pamdeba aduduna union of state se oina choose tawgeba ko aduduna ni mana sa name in a territory da kari hare india that is bharat shall be the union of state and hare is called union of state aduga close to subada means close to subada kadoga harakanda the state in a territories thereof shall be as specified in the first schedule nungko first schedule is this ama haidi first schedule ko the first schedule se ai haisar ko first schedule hai se this yaar se kai no first schedule se da koi part a part b part c kai na lei ko ado first aid schedule se da ado first schedule sida koigi maming jing loin e ko names of state sise ai sigi mamang gi class ta dum high grabani ko first schedule se name of the states ko union territories ki maming yawi ko schedule da adu din mana sa hai se states and territories se si name of the states and union territories ko adagi territorial extent idea koigi kya myamna mafam kya myamna sandoke habdo ko ko territorial extent asisu first schedule da yawi aduduga first schedule da yawriba state masing se kya no haragadi state na 28 yawi ko aduga unit state lere aduga union territories na kya yawi harakanda union territories na 8 by 8 yawi ko adu nasagi sigi union territories nipan state ko nipan gi magi maming mathane aduga kadoba magi territorial extent yawi territorial extent yawi adu territory se kya myan extend tawge khotke adugi matang da su yawi ko abedi meaning di mana kari territory do song thokebra ko india gi union of state na hana harame state myan na kumchalaga aduduga atopa kai haini territory masam sa semtokpa khotokpa loksanba dagi pithokpa adugumba myan amsu tarongani ko haidi dum taweba india je ning tama phangpadagi mai boundary se dum change tawini ba haidi ning tama phangamba matungda state myan ma join tawsale adui matungdagi masi yauksalakpa masi thokiba masi yauksalakpa masi thokiba myan am tawnari ni adu tawnaba myan territorial extent khudimak to krai de e ga hara kan state in territory de e constitution da e constitution da lo ya ba mai territorial extent change to ba for the territories da change ko first schedule da lo ina yarong ani se territory
magi border the change tawba khotba adu myam ji lo yaram si ko adoga Roman number 3 the magi territory se kari kari yaudoi no ha yaw po khotpuduna first schedule the yarn ko yaw a kari kari yawi habiduna first schedule the yarn ga kari kari yawi habiduna aduga kari kari yaudoi no ko what are the kari kari yaudoi no ko habiduna condition duna sa ahum period subclause A subclause B subclause C na ko kari kari yaudoi no yin se ko territory of India se kari kari yaudoi na the territories of state ko adi akogi India sida whole India sida state maya mama phunjallaga ngasai union haidana state maya mama khaidoga sagido adugi state tu mi mai magi territory am laisani dana ko magi akoi bado adugi territory sindore ma haise adana ma haise whole India se gi magi state maya mama laigito adugi magi territories to adudu bokana territory of India cell comprise hai khudamai haise India yana na sengir matangda kogi Manipur se in India da merge tawe adu Manipur gi boundary lai ni dana adu do maduduni territories of the state is adu hek India se hek independent oibagi form toibai ka constitution hek irakwa matangda laigiba boundaries da kari Manipur gi boundary tu su yawe Manipur gi lam su yawe chini ma haise meaning any state the India da merge tawgiba any state amagi boundary kudimot loina mana claim tawgiba kano sinse India da yawi matamda India da ngasai gi state da territory su yawgrabni ko adudani ma haise ko territories of the state na kandaba kangudi ko union territories specified in the first yung ko ihahamda akogi Manipur state se union territory oina leramini ko union territory adu union territory oina leiringai matamda leiriba potu su sise haidoini ko adi matamda akogi Mysore state ama oina loksalini ko adagi kano kase West Bengal kase adagi kari Gujarat kari kara mayam singse loinama kai haini state ama oina loksalini ko adudaida kaidawge hara kanda adugi state oina loksanbagi magi territory dum lede union territory sai tar koi Manipur gumba Tripura gumba adugumba union territory mayam loksangiba mayam sindo adudo first schedule pallidana ko first schedule union territories mayam idana adudugi territory tu su yawre union territory gi territory tu meaning di kaino hara kanda India gi area of India hai tare ko area of India se kai pullaga oidoino hai taragadi ko kai pullaga oidoino hai taragadi India gi area kano se comprise tawse kai pullaga oidoino India hai base kai na sadoino haragadi India is equal to territory area ni ko area wise ta ko territorial area of state ki territorial area ne territorial area of union territorial area dune ko adu kadore some other kari hai so there is some other territories as may be equator of the territories equator of the kind of Indiana location the territories area of sorry area of equator territories ko kogi Indiana location the territories karaga area karaga ko adugumba area Indiana location the area nyamam lai ko like kogi kano se Goa se Indiana location ni ko kano dagi Goa se Portuguese kangu de location adagi atopa Goa na taba myamam so like Daman and Diu ko adagi kano ka su lai kogi Sikkim ka se ko Indiana location ko ni independence pa nga matuno pa adugi territories location na mayamdo adu su yawdini area of territories adugi India se area wise yeng taragadi state ki area du su yang jingye
territorial union territories के area दु चिंगे अदुगा acre territories मान लोकसंग area दु चिंगे को अदुदुनि मा है से सिदाइस्ता bracket कौन सा लगा सिदाइस्ता one का हरिबा सिदा bracket चौवन कौन सा लगा one का हरि से उबी दना मैं सिदाइस्ता one का हरि सिदाइस्ता bracket कौन सा लगा third bracket ना कौन सा लगा one देखिए सिदाइस्ता two का हरि से two का हरि से सिसे सिदा bracket को ले से कई गिना है कि मां से सेम्तो आई amendment है नहीं को amendment दो नहीं सिदा दे इजरे one two दो सिदाइस्ता करी constitution की 7th amendment दा one जिना को two जो 7th amendment दा नहीं को आई सामान्य है नहीं से 7th amendment है नहीं को दनी मोइसे 1956 7th amendment सेम्तो की बनी है नहीं को 1956 7th amendment 1956 सिगी कनो से one जिने सिगी two जिने है दी अन्य से 1956 की 7th amendment सेम्तो की बनी है नहीं को यानी को मैं अदो इतारे के दी स्टेट आर्टिकल नंबर 1 लोले आर्टिकल नंबर 1 है से कइनो स्टेट नत्रगे यूनियन टेरिटरी की ममिंग अदुगा इंडिया से इंडिया की वेब टेरिटरी से करी स्टेट करी यावदोइनो को यूनियन टेरिटरीज करी यावदोइनो हाबदुम आइदि यूनियन टेरिटरीज के यावदोइनो अदुगा एकर टेरिटरीज एरिया ना करी यावदोइनो खोतोइनो को अदुदुनि को या मरो से सिदाइसा अदुगा इंडिया से सिदाइसा एक्सप्लेन तो बोलदा इंडिया से कदोगा हर कांदा कोई सिदाइसा एक्वेट ओबाइना म हाइरी एक्वेट ओबाइना अदु इंडिया से एक्वेट ओब से कमाइना तौगी हाबदोगा एक्सप्लेन तो रंग ची कॉन्स्टिट्यूशन दे यावदो से कॉन्स्टिट्यूशन दे यावबगैदि दे लॉ है कॉन्स्टिट्यूशन दे यावबा पोत खैदि सिदाइसा लॉ है अदुना नंगना खांदो से इंडिया की टेरिटरी से मखल क्या थोड़ा खाइदो अंगे वे इंडिया सिचुएशन मखल थोड़ा खाइदो अंगे को इंडिया टेरिटरी से अमन स्टेट टेरिटरी अबमा अमन यूनियन टेरिटरी से अबमा अमन एक्वेट टेरिटरी से अबमा अहुम थोड़ा खाइदो अंगे को अदुगा आइदि कोई इंडिया से आइदि इंडिया की कनो से असागी एक्वेट हाइ से एक्वेट से मखल हम दिन से को कमाइना एक्वेट टेरिटरी से मखल ता चाइ तारे को territories can be acquired. Three forms. हाइबदी territories से acquired हो से अहुम थोने acquired हो गया इंडिया को यिंग से को माने आइदि कोई सेशन है well the occupation conquest है वह नत्रगा subjugation है को सी सेशन से दी तसिने एक्वायर ओवर दी नते बट ओवर कोई इंडिया की टेरिटरी दे चेंज तो बोले को सेशन से खुदा मैंने कोई बांग्लादेश तो को बांग्लादेश ता कोई लम पिथोक बनी को तसे इंबगी एक्वायर ओवर दी नते बट लम पिथोक के बांग्लादेश ता अदुसु मागी टेरिटरी पिथोक के बदी यावगी ऐन सुम हाप्सन बने से सेशन दा बांग्लादेश ता कोई लम पिथोक के बा में यावे को बांग्लादेश लम पिथोक के से ऐसे इजरा को लम से कमाइन पिथोक के गया कांदा कोई अहमद बांग्लादेश से ईस्ट पाकिस्तान को इंडिया का बांग्लादेश का लम येनबा कनोदा पाकिस्तान इंडिया का पाकिस्तान का लम येनबा तमदा बांग्लादेश की सरुक से पाकिस्तान की सरुक नेबा अदुदैदा कोई कई हाइगे ममांग सोइना हाइसेबा इंडिया का बांग्लादेश का नत्रगा इंडिया का पाकिस्तान की बॉर्डर की आइदि बॉर्डर की मागी कनो से बॉर्डर लाइन से कनान ये किया तदी रेड क्लिफ हाइबा कनो जना रेड क्लिफ अवार्ड को सी खाइदोना पार्टीशन तौना सी खाइदोना से पूरा मिसी मिना याम थोके से 1947 को 1947 की रेड क्लिफ सिना यान हानबो ओइदोने इंडिया का कनो का पाकिस्तान का खाइदोना से मतम दो बांग्लादेश से पाकिस्तान ओइनिना
East Pakistan hai khangnei ko aduda su Bangladesh ki border se kari doraba Red Cliff Award ki matung ina khairam ni adagi amu protest tong nei kari no protest on Red Cliff Award khairam badagi ko gi Berubari ana lamam kha le Berubari aduga sim lam khana duini ko Berubari union case ka na ko lam khana duini adagi lam khara su lai adudaida habadi ko gi haidi marai tawna bai tar sin Bangladesh ki ni sin India ki na ko adudo Red Cliff Award sina su phasana piram de adudo khana bado kari na mathang lai ko mana kari bagi award kind of like bagi awards kind bagi award se 1950 da ni ko adagi Nehru Noon kind of like Nehru Noon agreement kind agreement Nehru Noon agreement se su kadoga hara kan si 1950 atani ko aduga kano su bada haidi adagi Berubari se ko India na pithokiba lam amani khakni ko Berubari union case hai se ko union territory ama khakni Berubari se si Pakistan na pithokiba ne Pakistan habidi Bangladesh ko Berubari union case ko 1960 ko sisu case so adagi somewhat like adagi last manga subada ko gi land boundary agreement aina ma sign tawne ko 1974 adagi 756 ta ko gi kano sign tawne 2011 gi protocol aina sign tawne sidagi di ko gi 2011 protocol sidagi lambi thokpa gi wari se lai ko 2011 7 subada kwai last ko idri lambi thokpa gi wari do like hai ta gare 100 suba constitutional amendment tawraga kadawe 2015 da akoina ko Bangladesh Indiana Bangladesh ta ko gi kaya pigi ga hara kanda approximately 100 enclaves ai tare enclaves se lam ni ko 100 enclaves pigi ko samana na Bangladesh na ko India da ko kaya hai ni akogi Bangladesh ka India ki border se ne Bangladesh ki lam se sona India ni sona kansa ada India Bangladesh ne sona kansa ko ada Bangladesh sigi enclave sing se edo ga hara kanda India ki sorok ta Bangladesh ki lam thara judum lai aduga Bangladesh sorok ta India ki sorok lam thara judum lai bai tar adu machi adu do pina bane na India na Bangladesh lam biri se ko 100 enclaves ka biri Bangladesh na su sama na 51 enclaves pira ko sama na aduna lumayan pina kanda the 100 constitutional amendment na mara kanda ko India ga kano ga Bangladesh ka border sa laikhai tagre ko amana adu do Bangladesh ka tanagi ba to adu do session ko habedi pithok pase ko session ko occupation da di example oina kano tawrabada Goa nate sorry ko Sikkim je hara sai ko Sikkim ki wari sa ai listen rake Sikkim se koina kamai to ga hara kanda koi 1947 ada da koi Sikkim se independence id independence pangda koi India da yaudi ko Sikkim se tasema gi India da yaudi ado kadoga hara kanda Sikkim ki wari ko na no irake ko occupation zida ahamada maze Sikkim se kadoga hara kanda Sikkim se 1947 da kasu yaudi aduga Sikkim jina mai masana koigi India da ko yauzage na koigi kadoga hara kanda 1977 da maze protectorate and ko
Protectorate of India. India na protect tawba haitare. Sida is the Protectorate of India haina state makti natiko. Protectorate of India haina yadre. Adada Protectorate of India haitara kadi kadawe India na kai paini magi defense ko. Digi defense digi foreign affairs ko. Foreign affairs adagi kano haitare pagi communication ka se maloi pai India na pai ko communication ka si akum je pai India na Protectorate of India haitare atai di kanana pai atai di Sikkim gi magi kano lei ko Sikkim gi ningthau lei madulaida Sikkim gi ningthau da Sogyal hai ko Sogyal se mana pai duine Sogyal se monarchy ni ko matam da ningthau pa man palamine ko the China ki force yam lai ko sida China ki force yam la ko da India da ai protect of view na higher Protectorate of India o Henry Protectorate of India 1977 adagi katawga hara kanda smana oramadagi saunari ko mai lam dugi ni junna Sikkim government Sikkim gi moi kano se pamaktre ko lady boy kari anything dre masakin me as layang para po tawa masakin do sige do tanong masakin do nila ba do ningzing malayang para ka hani do ba hangre chip for project for me short this is wrong do fifth hangamara ang mo ya ni follow hello sorry ma'am okay this is in 1967 or 1967 aduga 1974 da ko 1974 da Protectorate oirambase 1974 da kadoga harakanda koigi Sikkim gi assembly na ko Sikkim gi assembly mogi assembly tuna kadoga harakanda associate state ano Protectorate gi associate state ano onthokre associate state kari maram gi mana associate state ano ontho ise hairagadi adi hadim hanadigi Protectorate oina orambase sidai associate state ano on your associate adi koigi sidai mathangi article da sungthoi thengnarani basi se associate state kawbai maram se kai kino habi mu ko ado associate ai taragadi state makti oidriba aduga power di state ki power di loina mapirabo ko aduga kanu hai dare aduga Sikkim gi assembly na associate state oina associate state oina di ayaba pigrebo ko aduga panbadi kanana panba mogi monarchy duna dum pandi ni but state amo oina ayaba di pirabne aduga ko kana associate state haina hai ko India gi state amadi oirabne misdai ko aduga kadoga harakanda moi irang hore ba matamda adi monarchy do moi corruption tawbani khanda moi kana khangde ama tawrabasani adudaida irang hore ko dara maram harakanda sigi same year 1974 junda koigi 35th constitutional sorry si Sikkim gi associate state one base si 35th constitutional amendment da tawdani ko constitutional amendment act da ko aduduna kadoga harakanda sisna kari da change tawgi article number ainu sahabda article number 2A da change tawdani ko article number 2A aduga 10 schedule so sidai hapsan ni 10 schedule ko 10 schedule so sidai hapsan ni aduga Sikkim se irang hore ko jiki irang hore padigi kadoga harakanda referendum pangthoe referendum ai di vote tawna badalo ma koigi kanoma direct vote ni ko direct vote ni vote se kanogi vote pulap vote hadanara kanda praja myamna pami do kaino habido
ꯈꯪꯗꯣꯛꯅꯕꯒꯤ ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯗꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯦ ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯗꯝꯁꯤꯗ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯗꯝꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯔꯤꯖꯜꯠꯁꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯣꯜ ꯁꯤꯛꯀꯤꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯣꯜ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯦ ꯄꯨꯔꯥ ꯐꯨꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯌꯥꯈ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ 36 ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯕ 36 ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟ ꯑꯦꯛ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯁꯤꯛꯀꯤꯝꯁꯦ 22nd ꯁꯨꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯀꯣ ꯀꯔꯝ ꯀꯥꯟꯗ 1974 ꯁꯤꯗ ꯀꯣ ꯔꯤꯐꯔꯦꯟꯗꯝ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯛꯀꯤꯝꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯣꯀꯨꯄꯦꯁꯟꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯑꯦꯛꯋꯥꯔ ꯇꯧꯁꯟꯈꯤꯕ ꯑꯣꯀꯨꯄꯦꯁꯟꯗꯅꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯟꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯁꯕꯖꯨꯀꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯄꯣꯔꯇꯨꯒꯤꯁ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯒꯤ ꯂꯧꯍꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯋꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯃꯟ ꯑꯦꯟ ꯗꯤꯌꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯨꯗꯨꯆꯦꯔꯤꯁꯤꯅ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯇꯩ ꯂꯧꯍꯧꯗꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯒꯣꯋꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯃꯟ ꯑꯦꯟ ꯗꯤꯌꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯣꯟꯅ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯁꯤ ꯂꯧꯁꯟꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯑꯩ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯒꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯛꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯧꯁꯜꯂꯛꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯛꯏꯅꯣ ꯈꯣꯠꯂꯛꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯌꯦꯡꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯁꯤꯁꯦ ꯈꯛꯇꯪ ꯈꯪꯉꯣ ꯗꯃꯟ ꯑꯦꯟ ꯗꯤꯌꯨ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯨꯗꯨꯆꯦꯔꯤ ꯀꯣ ꯐ꯭ꯔꯥꯟꯁꯇꯒꯤ ꯄꯨꯗꯨꯆꯦꯔꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯌꯥꯔꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯅꯝꯕꯔ 1 ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ ꯅꯝꯕꯔ 1ꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯅꯦꯁꯟ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤ आर्टिकल नंबर 1 सिदगी खांगे मदुदि कइनो हार कांदा इंडिया द चनगदब लो खुदिमक्से को हाइबदि होल इंडिया द चनगदब लो खुदिमक्से कदोगे हार कांदा कोगी स्टेट मागी स्टेट को निपान अमसुंग यूनियन टेरिटरी निपान सिदैज लोइ चनदोइने अदुदैदा प्रोविजन हाइदि प्रोविजन हाइदि कन कॉन्स्टिट्यूशन द यावरिबा आर्टिकल मयाम जिक्से अप्लाई तौबसे को constitution यावरिबा स्टेट मयाम यूनियन टेरिटरी मयाम से मरुइना को सिगी स्टेट से मरुइना सिगी स्टेट से कनागी मखादा लेगनी हारगदी स्टेट गवर्नमेंट प्लस यूनियन टेरिटरी मखा लेने बट सिगी यूनियन टेरिटरी से गवर्नमेंट से कनागी मखादा लेगनी हारगदी पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की मखा लेने सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट पार्ट ओइदुने सेंट्रल गवर्नमेंट ग्यान ताइको अदुदना प्रोविजन से सराइबा मतमजिदा प्रोविजन से हारिसे कइना हारकांदा स्टेट खुदिमक्ता यूनियन टेरिटरी खुदिमक्ता कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन खुदिमक से लोइ चटनानी हाइबदि हाइबको बट तबदबु स्टेट अमसुंग यूनियन टेरिटरी से डायरेक्ट ओइना यूनियन गवर्नमेंट ना पानबसे डायरेक्ट ओइना यूनियन गवर्नमेंट ना पानबसे कनानो हारगदि यूनियन टेरिटरी से डायरेक्ट ओइना को इंडिया की यूनियन गवर्नमेंट ना पानगनिबको अदुदुना प्रोविजन से सिस्टम से खंजलुको अदुदुना सी आर्टिकल नंबर 2 लाख कनो तौदोइनिको हाइदि यूनियन टेरिटरी निपाल लेरिसिदि पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट की मखादा लेनी स्टेट गवर्नमेंट प्लस यूनियन टेरिटरी को हाइदि सॉरी यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से अदुगा आर्टिकल नंबर 2 लास्ट आर्टिकल नंबर 2 जिदा कोई इंडिया मनुंगी होइबा कदोए एडमिशन और इस्टाब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट इंडिया मनुंगी होइबा अनौबा स्टेट इस्टाब्लिश तौबा नत्रगा अनौबा स्टेट हापसिनबा अनौबा स्टेट लौथोकबा को स्टेट हापसिनबा हाइदुनी स्टेट हापसिनबा नत्रगा अनौबा स्टेट लिंबा हाइतारेको अदुदुगिनी से आर्टिकल नंबर 2 की मतुंगिनानी को लोइनमा स्टेट अनौबा लाइबा स्टेट अनौबा फॉर्म तौरिबा दगी कनो तौरिसिंसे कमायना फॉर्म तौरके हाबदा माय मसाना दुम यावसरेको से पानगसे पार्लियामेंट तो डायरेक्ट पार्लियामेंट पावर पीदु स्टेट अनौबा फॉर्म तौबसे कदोबा इस्टाब्लिश तो स्टेट अनौबा स्टाब्लिश तौबा स्टेट अनौबा हापसनबा ओइदनिको हापसनबसे कनो पार्लियामेंट लोइ पावर पी पार्लियामेंट में हाको पार्लियामेंट अदो लो सेमदबदि यादेको लो पास तौदने पार्लियामेंट लोइ पुथोक्तोइनि पार्लियामेंट
law ama puthoktoini haidi kano ma semge hai taragadi akhoi state anaw am semge hai taragadi law am semdoini aduduga kadauge union or establish new state on such term and it thinks fit ko mana tawning mada tawbi hai haise it thinks fit na haise dawe haidi state mana haning se kano akhoi anauba state ma lingi anauba state ama sage natraga anauba state ama hapsange hai taragadi parliament na magi law ma semjadoini ko parliament na mana law ma semjadoini law do pass tawramba matungda any term amasung condition mana parliament na khanjaba any term amasung condition da law se semdoini adu taragadi sidai new state high court sidai new state ko new state on such term that condition as it thinks fit na haiba sigi it thinks fit se mana explanation tawrami it thinks fit ko mana explain tar kamai tarongi har constitution masadani ko explain tarami se ko sorry sidai article number 3 di yung sa formation of new state and alteration of areas boundaries or new state yung parliament bylaw to 3 the explanation taramane article number 2 se article number 2 the tawdaba thabak sing se kadore explanation se kanada taramge harakanda article number 3 the explanation se taramane article number 3 the ko aduna article number 2 se hujiga in haje ke article number 2 se kadaba a state anova semba state anova establish toba state anova admit toba adudubu union adi kari power ka kanada piba parliament kanane atopa amta yaude ko state parliament hai garadi atopa da power pide parliament se su kanagi parliament si se parliament hai tare kaina union government ne ko union government ni state government na teba ko aduduna article number 2 sida ngasagi kano sovereignty of the state sovereignty is a peer sovereign ko sovereign sovereignty is a peer ko sovereignty की powers is article number 2 na koi India the sovereignty powers is p kadauge hara kanda aduga parliament china kadauge state government dagi haidi union government china state government dagi henba powers state formation to was state and any state amana ai se mapan da thoksarage ai kano sideda ai India da join down indra ai India dagi thoksarage ai se yade any state amana ko aduga state se join tawgiba state sing se union government anytime semdok pokodok yai in establish tawba yai emission tawba yai harmina semdok ba degi kari taw ma hadi state manung da ko habidi sijina hai foreign lang tu se conclusion da kari lang kani harakanda India habidi India manung sida magi state ma'am am leidana ko state ma'am je si thugaraga state anawa mo semba si thugaraga ama mo semba su da habidi India manung gi oiba manung sida thugainingba pot thugaibadi yabako aduduga kano tawadi hedi madugi whole power do kanada bidiba parliament da loin biduine hedi India manungi state singse loina okhaiba yai sala semdokpa yai loina ma sam thugaiba yai acho myam da semjanba yai madugi whole power do kanada bidiba parliament mana parliament na tawningba chang loina ma tawba yai sini ba khaise adagi sigi 2 a ngasai ina hai ko omit tawgre ko sise omit tawgre ngasai gi 1975 1974 1975 sikkim gi kano da toropodani ko sikkim do associate state ama ina lawgi bado ngasai sile lawgi bado adu da 2a do hapsal a ina hai gi da ida associate sikkim assembly na associated state ama ina 35th constitution amendment da lawsal a adu duga kadawe 2a se hapsale haidra article 2a adudu article 2a duni ko article 2a da haise sikkim se associate state ama waina lochale na article number 2a da hapsalami matabada mo masi se lawthokre ko haibidi hujikti associate state se sikkim se associate state ka so oidre hujik kari oire koigi 22nd suba state oigre sikkim 27 suba state oigre aduduna
ꯑꯣ ꯀꯩꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ 36 ꯁꯨꯕ ꯗ ꯑꯦꯃꯦꯟꯃꯦꯟꯇ ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤꯀꯣ ꯑꯃꯨꯛ article number 2 ꯂꯩꯔꯦ article number 2 ꯁꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ article number 3 ꯁꯤꯗ 3 ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ article number 2 ꯁꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ article number 3 ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯋꯥꯠꯍꯧꯔꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯈꯛ ꯋꯥꯠꯍꯧꯔꯤ ꯄꯣꯏꯟ ꯃꯆꯥꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯝꯇꯪ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯝꯃꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯀꯣ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒ ꯀꯣ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯗꯤ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥ ꯆꯟꯈꯤꯕ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗꯗꯤ ꯀꯩ ꯆꯟꯈꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯨ ꯆꯜꯂꯤꯗꯣ ꯀꯣ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯁꯨ ꯆꯜꯂꯤꯗꯣ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯀ꯭ꯋꯦꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄꯁꯨ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯑꯦꯀ꯭ꯋꯦꯔ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯣ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯗꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯖꯣꯏꯟ ꯇꯧꯈꯤꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯀꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯆꯠꯂꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯅꯥꯅ ꯆꯥꯎꯅꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯀꯅꯥꯅ ꯆꯥꯎꯅꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯐꯪꯕꯗ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯧꯁꯜꯂꯛꯏꯕ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯏꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯕꯤꯒꯔ ꯑꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯆꯥꯎꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯧꯁꯜꯂꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯤꯅ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯒꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯈꯪꯉꯨꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯔꯃꯤꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯪꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯕꯥꯎꯟꯗꯔꯤꯗꯣ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯍꯥꯏꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯁꯦ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯆꯥꯎꯕꯁꯦ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯦꯜꯂꯤꯅꯤꯀꯣ 2 ꯂꯩꯔꯦ 3ꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯑꯁꯤ 3 ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯃꯈꯜ ꯃꯉꯥꯅꯦꯕ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯃꯈꯜ ꯃꯉꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ article number 2ꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯅꯧꯕꯁꯦ ꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗ꯭ꯔꯥ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯏꯁꯇꯥꯕ꯭ꯂꯤꯁ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯇ ꯄꯋꯥꯔ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯋꯥꯔꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟꯁꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯀꯣ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟ ꯕꯥꯏ ꯂꯣ ꯇꯨꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦ ꯄꯥꯔꯂꯤꯌꯥꯃꯦꯟ ꯕꯥꯏ ꯂꯣ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏ A. Ahamada form a new state by separation of territory from state or union or two or more or parties or the state or by uniting and territory. Ahamba A se ay ahum thona khaidorake ko ahamba A se mayam bani imese ko ahamba A se sigi A se ko A se ahum thona khaidorake ahambagi A se da haise kaino harakanda state ama form tawada new state formation hai tare ko ahamba A sida hainingse kaino new state formation ne new state formation se ahum thong khai doy ma ahambadana by separation ani subadana kadawga harakanda by uniting ko ahum subadana kaino harakanda sisu by uniting ni ko sina by uniting any state two or more states sorry by uniting two or more state ama natraga ani se pulapun punjanba sisina by uniting ko adi by uniting state and plus any territory atopa hai tare state na tabo ko territory union territory oiba yai natraga kanu oiba yai atopa territory samaga pulunda punjanba ko sis by separation hai sina kaino state ama se khaibo ta bai tare state ama se smain thugai bai tare ko state ama se thugai kan state ani semba apum semba dum semidana like akoigi yam maru oibada assam hai state se thugai ga kano semaktoini Mizoram semaktoini Nagaland semaktoini Arunachal Pradesh semaktoini adumaina tawdana by separation ko adumaina tawdana by uniting two or more state hai tare se
ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯣ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯦꯝꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯝꯗꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯁꯦꯝꯕꯀꯣ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯀꯣ ꯁꯤ ꯁꯦꯝꯕꯁꯦ ꯀꯩꯗꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃꯁꯦ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯒꯅꯦꯕ ꯁꯦꯝꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯣ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯀꯩꯗꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ two or more state ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ uniting two or more state ꯑꯅꯤ ꯑꯍꯨꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯂꯥꯏꯛ ꯃꯥꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯥꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯄꯨꯂꯞ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯒ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯒꯦ ꯃꯥꯏꯁꯣꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯅꯥꯇꯀꯥꯒ ꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯦ ꯃꯥꯏꯁꯣꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯀꯅꯥꯗꯥ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯤꯡ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯅꯥꯗꯥ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯤꯡ ꯄꯤꯄꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯃꯥꯏꯁꯣꯔ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯥꯏꯁꯣꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ but tꯧꯕꯇꯕꯨ state ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯏꯁꯣꯔꯁꯦ ꯀꯔꯅꯥꯇꯀꯥꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯦ 1956ꯗ ꯀꯣ uniting state and any territories ꯌꯦꯡꯉꯣꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ state ꯑꯃꯒ union territories ꯍꯥꯏꯗꯤ state ꯅꯠꯇꯕꯗꯀꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ state ꯑꯃꯒ any territory ꯑꯃꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ territory ꯃꯁꯥ state ꯁꯨꯡꯌꯥꯎ ꯌꯥꯎꯗꯕꯤꯗ territory ꯃꯆꯥ ꯃꯆꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯈꯤꯕ like daman and diu ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ union territory ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯅꯤ daman and diu ꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ daman and diu ꯁꯤꯗ dadra and nagar dadra and nagar haveli ꯀꯥꯁꯦ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯈꯤꯗꯣ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯗꯣꯏꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯂꯝ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯆꯦꯠ ꯍꯥꯞꯆꯤꯜꯂꯛꯄ ꯀꯣ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩ ꯅꯣꯡꯃ ꯃꯦꯞ ꯑꯃꯗ ꯐꯖꯅ ꯇꯥꯛꯂꯛꯀꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯁꯦꯟ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯃꯁꯦꯟ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒꯅ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯕ ꯈꯣꯠꯆꯤꯟꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯅꯧꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯦ ꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯅꯧꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯦ ꯅꯪꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯈꯜꯂꯝꯒꯅꯤ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯗꯤ ꯁꯔ ꯌꯥꯎꯗꯦ or say union state katang hai union territory di yaude ko union territory di yaude ha ba yai but as for the states and sida palam taragadi state sida yauri se state to ne union territory to ne even territory ngasagi magi equator territory to lois funa ba yauri homon to ngasagi india gi territory homok to lois ba yauri ne wana station ko hadi ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯅꯧꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯌꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯦꯀ꯭ꯋꯥꯔ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯔꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯃꯃꯤꯡ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯈꯛꯇꯪ ꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯈꯪꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯏꯀꯣ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯥꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯨꯅ ꯗꯤꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯣꯔ ꯑꯦꯀ꯭ꯋꯥꯔ ꯇꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯈꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯣ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯃꯥꯅ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯅꯦꯁꯟꯗ ꯄꯤꯔꯝꯃꯦꯕ 3ꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯅꯦꯁꯟꯁꯦ ꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯄꯤꯔꯝꯃꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯅꯦꯁꯟ 2 ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯅꯦꯁꯟ 1 ꯍꯥꯏꯅ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯎꯔꯕ explanation 1 ꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ in this article clause A clause E in this article ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ article number 3 ꯗꯣ article number 3 ꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ clause A clause E ꯒꯤꯗ state ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ include union territory ꯁꯨ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯇꯥꯏꯀꯣ union territory ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ but in a proviso ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯁꯤꯒꯤ proviso ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ explanation ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯀꯣ provided ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯁꯤꯗꯩꯗ provision ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ provision ꯁꯦ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ explain ꯇꯧꯖꯔꯛꯀꯦꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ provision ꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ provision ꯗꯗꯤ state ꯁꯦ does not include union territory ꯁꯤꯗ ꯁꯤꯒꯤ explanation ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯗꯤ union territory ꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯔꯝꯃꯤꯀꯣ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯁꯤ ꯃꯊꯛꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤꯅꯣ presidentꯒꯤ role ꯑꯃꯈꯛ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯃꯈꯛ explanation ꯇꯧꯔꯤ but ꯁꯤꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯩ explain ꯇꯧꯖꯔꯛꯈꯤꯒꯦ 3ꯒꯤ A B C ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦꯀꯣ A ꯁꯤꯅꯦ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ explain ꯇꯧꯖꯔꯤꯗꯣ A ꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦꯗꯣ A ꯗꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤꯗꯣ A ꯁꯤꯗ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ article number 3ꯒꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕ article number 3ꯒꯤ sub clause ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ sub clause A ꯁꯤꯗ A ꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯅꯧꯕ state form ꯇꯧꯕ another set combine by separation by uniting two or more state by uniting state or any plus any territories ko aduni ko aduda mara haise kaino nasagi sigi state se kai kai yawe ba state yawe and union territory masama ko se yawe ko aduna khangani ko a is like b is the increase the area of the state yo increase the area of the state area increase over area is increase over say कोई
Mysore state to Mysore state suda kadoge hara kanda Mysore hujike aina hujike naina ki Mysore state to adudaida kamai to hara kanda Mysore sida koigi kadoge hara kanda atopa region any Canada speaking hai dar ko Canada speaking people ki region hai dar speaking region में आवा 8 of sale increase in area से sum increase तो इनको sum नगी state दा territory में sang sang napsala इनको adagi adi region do increase area increase तो वाइन को diminish the area अदे state से दा area diminish तो बसे करम बड़ा कनोदा तो गिगा हार कंदा कोई की छत्तीसगढ़ का फॉर्म तो खाने ना को छत्तीसगढ़ को adagi झारखंड का फॉर्म तो गिगा अदगी उत्तरांचल उत्तर प्रदेश की उत्तरांचल झारखंड बिहार दगी छत्तीसगढ़ ओडिशा दगी अदमाइन तौरदना अदि एरिया द डिक्रीज तौइन उत्तर प्रदेश से याम चाव लेरमे अदगी उत्तरांचल से सट खिने अदि एरिया दो डिक्रीज तौरइने उत्तराखंड को अदमाइना अदि अदमाइना एरिया हंदर पकोलकपसे सिसु सिगी आर्टिकल नंबर 3 दे यारोगनिको अदगी बाउंड्रीज चेंज तौबा बाउंड्रीज से कमाइन चेंज तौइ कोइगी कय हाइनी महाराष्ट्र का कर्नाटक का खनरमी कनो दा कोइगी महाराष्ट्र का मागी कर्नाटक से करी मरंगी खनरनी हाइ तारगदी कोइगी बेल बेल बेलगो मैन को अदुदैदा केदोगे हारा कांदा बेलगम से आइगिने मागिने तौरदा अदुदा सिकी बाउंड्री से चेंज तौगे को इन स्टेट से महाराष्ट्र कर्नाटक की बेलगाम से को चेंज तौगे जस्ट लाइक कोई कनो दसु पंजाब का हरियाणा का दसु चेंज तौगे को बॉर्डर से 1966 ता नंगिने आइगिने खनाबा लम से मोय मसेन यानाबा पुरा कांदा बॉर्डर से चेंज तौगे बाउंड्री स्टेट के बाउंड्रीज अदमाइन चेंज तौगे दसु अदगी असागी alter the name of the state change तौगे लाइक कोई ओडिशा ना कौरम ओडिशा से ब्रिटिश ना कौरम ममिंग को but मधु तो ओडिशा ना चेंज तौगे ममिंग चेंज तौगे हाइ तारे को माइनगा हाइदि 2011 Mysore से कर्नाटक दा चेंज तौगे सुमाइना दि मैम मा लई को अदुगी ममिंग चेंज तौगे सु हाइ मनिंग ना कनी को आई माई ममिंग चेंज तौगे कमाइन तौगे खोले का पुलपुन आई ममिंग कना चेंज तौगे से पुलपुन आई नैना कनी बट तौबो हुजिकि आर्टिकल से नैना से आर्टिकल नंबर 2 दा कई है कोई स्टेट से अनवा स्टेट सेम याय अनवा स्टेट सेम से पार्लियामेंट खतंग चंगी स्टेट गवर्नमेंट चंगदे मपानदगी मीना स्टेट गवर्नमेंट से मक यादे सोवरेनिटी ले कोई इसान इसागी स्टेट मनुंगी ओइबा बाउंड्री करे का से लोन चेंज तौजबा याय को कमाइना चेंज तौगनी हामदा अनवा स्टेट सेम हारगदी सेपरेशन तौबा नत्रगा यूनाइट तौबा नत्रगा स्टेट यूनाइट तौबा को नत्रगा एरिया इंक्रीज तौबा याय एरिया डिक्रीज तौबा याय बदगी स्टेट की बाउंड्री चेंज तौबा याय नत्र हारगना स्टेट की ममिंग होंबा याय को आर्टिकल नंबर 3 नाइस दो तारगदी मनुंगदा आइदि स्टेट नत्रगा यूनियन टेरिटरी इंडिया की बॉर्डर मनुंगदा लेरिबा स्टेट नत्रगा यूनियन टेरिटरी की मांगी बाउंड्री करी करा लोन चेंज तौबा यागरे अदुदो कनागी पावर मखादा लई पार्लियामेंट की पावर मखादा लई whole things कनादा डिपेंड तौरे पार्लियामेंट डिपेंड तौरे पार्लियामेंट मे बाय लॉ पार्लियामेंट तब अतोपम तौबा याद्रगा स्टेट गवर्नमेंट यावब्रा स्टेट गवर्नमेंट यावदे स्टेट गवर्नमेंट दा पावर अमबोक्सिना दे दोय तारगदी मणिपुर की लमजे तुगाई यारगदी कनाना पार्लियामेंट अदु एक अमा पास तौर अदु तुगाई यारे मणिपुर स्टेट गवर्नमेंट कनो यावब्रस को just like कोई असम नत्रगा कनोदगी आंध्र प्रदेश की तेलंगाना सेट किप्स आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट का सु यादे तेलंगाना से हामद यारमदे आंध्र तेलंगाना से सेपरेट तौसे बट पार्लियामेंट पास तौरगा दगलाउन तेलंगाना स्टेट है तोंगाना दगलाउन सेमदोख्रे अदवाइन तौदना आइदि अदुदुने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 3 दा हुजिके हाइबा पार्लियामेंट की पावर जे पूरा आइदि एब्सोल्यूट पावर जे पीयो पार्लियामेंट को अदो एब्सोल्यूट पावर से सिगे पार्लियामेंट एब्सोल्यूट पावर पीबसे खितंग दी तानरमो हाइदना
adi ngasagi kana federal features ki kitang machet nama power machet nam ka chale si pura state government se union government na pura nam thek pagi time ne si lai risina tra state ke power state government ke power je kam ta pagi time ne but power machet nam kadang piram me madu du ko na article number 3 ki provision makha da lai ngasagi provision kari provision to article number 3 ke makha da lai rakpa provision ni ko si se constitution na masana yaw sab sigi provision se pass ko sigi provision se da state government da ngasagi power khara pirak pa hai tare state government yam pi bane de ko just tanara musin kaya ba tanara munang state government na ka do ba mai se state government da nang na kari guma state che thugai ge hai tare ga di parliament nang na ne state government se thu state ama se thugai ge hai tare ga di state ke legislature da tanara musin state che thugai ge hai tare adu dugi wari ni ko se sai je ai para ki ko provided that no bill for the purpose shall be introduced in either house or provided that and hari is my article number 3 ge makha da lei bani ko se no bill for the purpose shall be introduced in either of the house except on the recommendation asagi bill state semagi bill se parliament ki house ani ma ko to pe ai ko vote id ko gi lok sabha su rajya sabha da su to pe ai madu du puthok tri ai da ko shall be introduced ko except on the recommendation of the president puthok ke hai tar ga di president ki recommendation changi sin ma masi je puthok ke president na ya ba ya da ba president na asi recommend tor ka daw ne state government na ma thugai ga ga di president recommend tor ka daw ne ko president recommendation ma compulsory hoine changi ko ai se di ira ke ko first condition se kaino adugi condition na state ta power khar pira ini ko president changa pai je president ya raktra ga di president da leire ko koi puna maki adi state government ama thugai da bai se president da leire ko abedi iha am first poila the president recommendation change ko adu president recommendation tor ta tar ga parliament na kaktang taklo na pai pot se horok pa ya ro president recommendation de change hai ko president recommendation state ama thugai bese ko aduga ma hai se jida yong ko unless and ama hai so the unless ko where the proposal contained in the bill affected the area ko boundaries or the name of the state adubu president recommendation changi se state thugai ba khatane new state formation president recommendation ko only in kaino asai a ai di kaino sub clause a de yaw new state formation aduga kari atopa ma ga yaw is lesta ko new state formation ko president recommendation changi se new state formation dani a do khatani ko asai a habidi asai sigi article number 3 gi a do injingi ko article number 3 gi a to sigi is article number 3 gi is a se khatang taw dane president recommendation changi se only president recommendation aduga b area increase tawa d area decrease tawa adu ma'am ne ga ma change tawa dini khangde amandani khangde ma'am ama boundary change tawa khotpa adu di president recommendation changde ko adu di parliament adu ek ma pass or kana pang sim be ai ko but another state ama thugaraga state ama dagi another state ama thugaraga sema ko is the president recommendation changi adu duni manis da haram ko president recommendation changi aduga kadoga harakanda president refer to rakni aduga karigumba president ki recommendation ta tawraba aduga vote house ta pass tawraba matung dani ko president na ko ni kadoga harakanda ngasagi anong semi ba anova adi parliament ni yanaraba state se ko se adi refer to the president must refer to state legislature sida suyong ko ay haizara ke ko yung president recommendation tawgre parliament chatkre parliament puthokre law se pass ore law pass tawgre
law se pass tor matungda masai gi law se pass tor matung sida president na laktene aduga number 2 is the president na laktene president na kadore step by step state legislature the refer to ne mana president na kadore na time limit amsu thamne time limit amsu president na time limit to week ani thamge bra ama thamge ba president gi apa mani ko time limit am thani nang state legislature dagi power mo pharo noi da si ai noi gi state sa thugai dore noi gi state se thugai bisena kari kari noi haining ko adu do haining bra ka state ama thugai bidu ko state ama thugai bis state legislature ma hai se sida ko sida within kari hai sida se yong ko president to the legislature of the state for expression is viewed therefore within such period or may be specified in the reference or within such period as the president may allow and the period is expired ko to time limit ama pi ne ko aduga ai haizarage ko president na state legislature the time limit ama pi ga refer to ni but state legislature na pi ri ko cha this state legislature na pi ri ko cha not binding oil de ma hai se kari haidi si Roman 3 is the hierarchy ko Roman 3 is the parliament may or may not accept this accept state proposal really kai kanari adi maming de refer to bo chamana to state government da and nang state to thugai dore khotore haina adi kano haire adu da di adu di thugai dore di moi da ha pe hairam si ha president through the nang state to thugai dore ka in state legislature da hairam de state government da hairam de state government na ai yaning de haina phong do also not binding yaning de ai yaning de na akhoi gi state thugai se ai yaning de na phong do also kadorga parliament na yaning de su ka thugai de thugai pang thugai loi parliament may or may not accept state proposal ko accept to the parliament na magi will da dum tawra ni state na thugai ba is magi will da lay parliament gi will da lay aduna binding with the state government ma kari gum president na president gi recommendation se thagra ba president na state government se thugai bagi recommendation se thagra ba aduga parliament na law se pass over ba aduga doi taraga di president na state legislature da matam limit time limit ama mana pira ganda thagdane 2 week ki manung da pakum biro kholu ka adu pakum biro pa su ai thugai ba yaro en haira taraga su parliament na dum thugai grani thugai ning tar de parliament na ko adu ni ko there is a reason se so swine thugai grani adu da point amaga napsala uges there is a point ama se kari na kana se the state legislature haidra sise kai ko union territory so di kamai to union territory so di nang sai koining sa haijagre madudi kai no sigi union territories oi brand sigi the union territories oi brand union territories the explanation da sida hai to but in the proviso haidra sida मैम ubi breast is explanation number 2 explanation number 1 jada nga sa in haijagre but in the proviso state does not include in the union territory to masai union territory sida size union territory sida masai president na refer to bugi port ama yaudra sida president must refer to the state legislature time limit ama piraga kariguma union territory taraga di ko not included habidi kai no haraga di explanation digi matung ina hai se kai no president na union territory thugai ge na traga parliament union territory je thugai ya taraga di refer to the babu ya refer to the ya just thugani matam thugai phat la na changa na union territory khudama delhi gumba hai natraga puducherry gumba natraga chandigarh gumba moi sum thugai ge hai taraga di na noi gi state government level le tabra ma bo lode ko noi da president hairam ge hai ro be mathau tu ta de kai noi ding sa in hai dro sai article number 1 ge through the kari hai article number 1 ge through the kogi territories myam le state government di state habasidi state government di union territory na pan ga da bani adu union territory di ke da union territory di state
nate state government haba ma leite magi legislature state legislature haba ma leite hadi leibudi leibe yawi like Delhi go budi lei ko state legislature je but atopa union territory atopa di kanana direct pali president na direct pali governor kano na direct pali ko aduna union territories ki oi taragadi pura president की माय स्टेलाइजेशन जो लेट्रमीना president na recommendation thaba natraga refer tauba state legislature da refer tauba haiba potse amda leitre union territory go gyan tai ko sijini ko exception je am khanghalo si ko habedi state ama thugai ba matamda president na refer tau je state government ama state legislature leiba mafam da kakane karigumba state legislature leiram da taragadi refer tau ba yung kana de aduna union territory di state legislature leitabani ko president na refer tau ro thugai ga ra di union territory je thugai ji puducherry je manga to thong thugai ga ra ji parliament na ek am ka pass tawra ga dum thugai ga ra manipur je thugai ga ai tara ga di president na governor ge through the refer tawra kan ya state legislature da noi thugai ba se ya da bra na but adu ju binding oi na te ko union government na tawning sang taw ga ya ne moi parliament na pass ko tawra di ko parliament na pass tawra tara ga di state se thugai ga ba dum thugai ba ya ga dum ne ya maru oi se sidani ko so kai hai ni explanation sida le re yare article number 3 lo re ko sida article number 3 ki explanation sida so ma explanation 2 ns this some so yaro me explanation 2 sa hapetang explain tarong ye the power conferred to the parliament by the clause a the yar parliament include the power from the new state union territory or by uniting a part of state union territory assign have union territory su yaw ba state chu ba adu ni ko man hani ni sang sai gi aina state ama khatang form to ba state form to ba je manipur go state ama form to ba adu khatang na te ba union territory form to ba su ko ba ya ko natra ga na state ama ga union territory ko punjal ga sem su ya natra ga na state ama union territory ga atopa territory ma cha region ama ga sem function sem na su ya ba but kado de ba india gi international boundary ama leidana ko international boundary gi manung da loi oigada ko state manung gi oigada internally oigada external nataba mapan da nataba ko kusi pawgi na mapan gi thabak si kaim pandri ko article number 1 2 3 palakwa matam da mapan gi thabak si amta pandri panbrane pande hadi india gi outside ta gi lam lokshan ba natraga india gi outside ta lam pithok ba se pandra ba pande ba article number 1 2 3 1 2 3 article hoi lokshan bagi di palle ko pithok bagi di panbra pande hadi india manung sidagi lam pithok pa se panbra pande acre to wadi ay lokshan badi ay en hagi dro kane karam kada hagi article number 1 hagi do kari to article number 1 da wadi acre to wadi ay en hagi dro sa article number 1 da hydro acre to wadi ay pan gi outside ki hadi pakistan de khoi lam lokshan badi ay ko adegi atopa country de khoi lam lokshan badi ay lam lokshan ba se palle article number 1 da article number 1 da palle article number 1 da palle article number atopa article number 2 da article number 2 sina pura kano ni khoi parliament na state manung da habiti kano khoi india manung da change the way 3 su samane india manung da change the way ne aduga kari india manung da change the way ni loi yai ko aduga mapalam de lokshan ba sina 1 da palle ko 2 3 ga sina state manung da change the any telangana wagera de assam wagera any change the se yai ko manung da lokshan boy gera pithok boy gera hapchan boy gera sentok boy gera maming se ko ba gera loi yare ko article number 4 the means article number 4 law makes under article number 2 3 to provide for the amendment for the first and constitution amendment supplementary incidental and constitutional mention the magi sub clause ani like clause number 1 have clause number 2 have clause number 1 the high is kai no kan article number 2 ga 3 ga the pass to given law sai ma 2 ga 3 gi matung ina pass to given law je first schedule ga steps fourth schedule ga change to ga ai mo kan hai jar ke ko article number 2 ga 3 ga dong hai mathak ta ka dawe ko gi state government adagi union territory adagi kano
India gi country manung da lay but territory man just change taw na ba akoi gi first kano se article number 2 ga 3 ga se masi gi matung ina parliament na ang sa hydra law pass taw dui ni na adugi law pass taw se sigi law pass taw ma tam sa na ka daw ha kan da amendment of the first schedule and second schedule se taw ra ne mana first schedule se second schedule hai se kari no ai hapetang hai jarang gi first schedule okay first schedule de kaino sai gi first schedule de yaw de kaino koi gi list na throw list of the kari list of state and union territory ki list koi India ki territory mein je first schedule yaw ni second schedule de kari yaw second schedule na fourth schedule de kari yaw fourth schedule have na throw se fourth schedule de kari yaw no fourth schedule da akoi gi kai hai ni Rajya Sabha koi gi Rajya Sabha da number of seat accommodation hai tar seat accommodation koi gi seat accommodation koi gi Rajya Sabha gi seat amaka lai ko haidi line every state khudima ki magi Rajya Sabha da seat kyam lai ni hai fourth schedule da tai fourth schedule na kai tai ba it allocation hai tar ko seat accommodation na allocation seat kyam lai ni akoi gi ko seat kyam lai ni Rajya Sabha da koi seat kyam lai ni Rajya Sabha da state khara gi oina di si lai ni kano gi state ki kya lai ni mai kano gi ma tu ni kya lai ni have se fourth schedule tai Rajya Sabha gi seat allocations asi se adi state amagi boundary ama state ama lai state amagi boundary ama change taw no khona matam da state tu gi mami Telangana ai no state ama tholok tu na tro adu ta the list of state hapchan dui ne yan tai ko adagi kano ama thole koi gi any union territory ma form tor union territory ma form to boy taragadi union territory ki list hapchan dine adina first schedule da change lak tu ne change lak tu ne tro constitution da amendment ama lak tu ne adugi constitution da semdok pado adugi constitution semdok pado ne kom 4 gi clause 1 dhaira ni se constitution da kari first schedule se automatically dum semdok rane kari no automatically adum semdok rane ai hai sar ke ko automatically koi gi kari kumba article number 2 ga 3 ga je chalai nam honor pa matam da parliament na law pass tor kani parliament na law pass ek tor ba ko ade tar ga di automatically ko first schedule ga first and fourth schedule se kai do ba ko amendment tor ra ne mais usikina hai ko kano 4 gi han 4 gi han bis hai se 4 gi 1 sin hai ko 4 gi sub nanti close 1 sin hai 4 gi sub 4 gi close na hai se ko same granny ko supplementary incidental coincident provision including provision has to represent the parliament in the legislature affected by such law parliament may deem necessary ko aduni ko ma hai se atopa adi ngasai gi state to the hena happening ba khoning ba si article number kano 4th schedule lo yaw ni ko first schedule jo set allocation supplementary kari kara lo yaw ni ko semtok ni ba port khudi ma lo semtok pa ni first schedule second schedule adu du ma yaw ni ko adu du ga magi close to the kai hai no such law as aforesaid shall be deemed to be an amendment of this constitution for the purpose of article number 368 article number 368 yung ko sida sa amendment na di hai gitra sida niyo kari hai gi first schedule and fourth schedule amendment automatically amendment taw en hai gitra adu do kai do ge hara kanda sije but ko not from ma hai se jiki subsection sisina sorry clause 1 gi ko sisina clause 2 gi clause 2 the height ni no article number 4 clause 1 sin article number 4 clause 2 sida isa kai hai ni first and fourth schedule gi amendment di tawre hai ba ko but kadaw ge hara kanda
Sige amendment the amendment thing say amendment is not under article 350I 360I sorry under article 360I sige article number 360I che kayo ano constitutional amendment ni constitutional amendment man hening is kayo constitutional amendment 360I sige makha da di leite ba sige amendment this is not a kwegi kaya ni kwegi constitutional amendment di natin amendment di tawe ba so may ba at schedule number 1 ga schedule number 4 ga the amendment tawe ba adu constitutional amendment di kawe ya de article number 360 nice maram di kai gi no haraga di constitutional amendment se hek kawi ba matam da thabak se suka ti yang khalak ne kari constitutional amendment ama tawge hai taraga di kadore constitutional amendment tawge hai taraga di parliament ta adi special majority la kri ko special majority adagi kahani special majority jeda su kari gumba federal features sa kano taw taraga di adi thabak yam change very lengthy way yam sang na change ko very lengthy way aduna kari gumba state amagi boundary gumba change taw gumba state amagi maming change taw gumba jibu ekta special majority ke taw dana parliament la khana dana chaina dana adum koina laigadra constitutional amendment ki type ta constitutional amendment number 3 article number 360 ake makhala lagi taragadi yam changba yam thabak yam changba paisa yam changba matam yam changba aduguma oi constitutional amendment ko aduna 4(2) jana hairam ise kaina kana constitutional amendment da chalalagum si ngasigi article number 2 3 da yarami ba poching sa article number 2 3 da state number 2 ba state number semba state number no ba semba boundary semba mamin semba area hinda pa area hinda ba atuguma mayam ni tawi mayam ding sa amendment da singalagum si no dan article number 368 constitutional amendment oil lagum si mon constitutional amendment oil taragadi yam sangani akoi sidi maming change taw bu yam sangna dum taw le ya bro aduna constitutional amendment oil lagum si in 4(2) da hairam ko amendment di amendment hai se kaino semdok paduni semdok ini schedule number 2 schedule number 1 schedule number 4 da semdok ini tawada bu semdok iba poto constitutional amendment oil lagum si hairabanina constitutional amendment da chingdreba aduna sigi semdok pa matam sida ko maming semdok ko igira amang di schedule number 1 schedule number 5 schedule nataga second schedule fourth schedule semdok pa matam sida parliament da kari gan simple majority da dum pass taw simple majority haidi constitutional amendment na travel na chumna gi bill tare na simple ordinary bill tare the ordinary bill ma pass taw ga hai tare ga di kaya ni simple majority da dum pass taw simple majority ai di laiba mi kano da koi gi kaya ni simple majority hai se laiba mi sing da koi gi 50% vote hada tare ga di dum yare gan tare ko number do 50% hen tare ga dum yare aduni ko article number 4 da hari che article number 4 na ka dore ngasai gi thaba id kanoma constitution am semak ma tamda kanoma koi gi state ama semak ma tamda constitutional amendment ni amendment na te have se state ama gi boundary sema ma tamda constitutional amendment na te have se si se yam phajana line yam phajana id kano tong na pong doi adu ga ai ngasai haise gi bedo article number 1 2 3 4 ko article number 1 2 3 4 sida koi state amana kano loction bagi yaudi yaw bro state amana ka dawe lam loction bagi accord bagi di yawe ba adu state pithok bagi di yaw bra ai nga sai jagi bedo accord bagi di yawe mingon de lam loction bagi di yawe pakistan de hujin lam loction bagi yawe ka sukai de accord bagi yawe hai de constitution parliament 1 2 da ado 1 2 3 4 da parliament ba poching se ko first thing first 1 2 3 4 da parliament poching se parliament irai line na dum sen lo pe irai line ka dawe irai line na dum sen lo pe simple majority da constitutional amendment or be mathau ta de the state government da higher state government you are taning higher so taning so taning da so mai wa low na adum sen lo pe ai ka so kai de loi na power da parliament da loi piram me 1 2 3 4 ji ma to but state government kano gamba adi
India na karigumba lamse mingonda pithoke hairagadi mingonda pithoke hairagadi say 1 2 3 4 the mingonda pithokpagi provision amu yaudi lowbagi yawi lokshanbagi di yam yawi lokshanbagi di anytime lokshanba yaiba khambra adubu pithokpagi di yaramde pithokpagi di ma pallamde pithokpagi se adu pithokpagi se pallamdabdina karigumba lamse pithoke hai taradi kamai tawdino India na mingonda migi country da lam pithoke hairagadi kamai tawdino amadugi problem se ihane hana karam dana thinagi harakanda isda idarake ko ihane hana thinagi harakanda ko lam pithoke ko session ko session hai ko session hai di lam pithoke hai ni ko session of territory to foreign country amada lam pithoke se sigi kai tawdina kamai tawdina haragadi khoigi article number 3 da su yaudre ko 2 3 da amta yaudre ko adu taragadi supreme court na kai tawga haraganda si session tawbagi di akoi constitution amendment darkar le need constitution na semtokpa darkar le need haidi ngasai lam lokshan ba acre tawba natraga kano tawba state government da change tawba state ke boundary da change tawba area change tawba di akoi constitution amendment ne phau haigidrabni but karigumba akoi gi lam je pithoke haraba India dagi lam je pithoke haraba Pakistan da pithoke haraba Bangladesh da pithoke haraba adu taragadi constitution amendment darkar le sine virus yaudravani na 1 2 3 4 da yaudravani constitution amendment darkar le sine gyan tarani ko adu duna ka doge harakana constitution amendment darkar le harabani na article number kya gi makhada la ani 368 ke makhada la ani gyan tarani ko example amo ina ko gi 9 chuba constitution amendment act to ying se ko 1960 gi do sida berubari nama berubari territorial union territory nama pithoki berubari ko union territory ko berubari union territory ke wari sai hara ke berubari union territory se ko berubari hai se west bengal da level ko west bengal gi manakta le ramani union territory ni masi sa bangladesh ta matam na pakistan da pithoki 1960 da si se 1960 da pithoki ba sa ka si pithopa matam se ne article number 1 2 3 sida yaudre adudana constitutional amendment sigi 9 suba constitution amendment torakana pithopa se mayam yanagi khangra India na pithoke kai marangi pithoino ai de ai su khangre ko but tawadabu lamdu yam chayen na lamdi oi bane adi khoigi kanodadi khoigi lamni de hairam da ko clips na aduga sagi red clips na ko adubu adu very union territory se Pakistan na pithoke huju na Bangladesh ta Bangladesh ke lamdi Bangladesh sa pithoke 9 constitution amendment 1960 ki matugina ko union territory ma charge pithoke aduduni ko aduga atopa pot amasu lai kogi 1969 da ek amaga su haidi case amaga su lai case ama di kogi magan bai Iswar bai Patel case ana ko magan bai case haraga dum khangnar so 1969 da sisina kogi kayani Ranau Kans na malitra Ranau Kans kanoda Gujarat Ranau Kans sida kogi kayani lamam khak border gi lamam khak Pakistan da border se lampi thok padina te ko hadi somna Pakistan le ko Pakistan le duga somna India le Ranau Kans tani ko sise kanoda Gujarat adida sigi lamsa sigi boundary sa kedoga harakanda kogi semtok pai tar mana ga semtok ki pai tar stretra thambra kano taw lam pitok pai na direct ching media de sis pra adi boundary se amuk nau ni yek pai tar nau ni yek pa si boundary se na kai na kana kogi international organization government natraga international matamdugi international organization amana international body amana yanaba adi mana boundary mi yelak par matungina international kai haini
सी मतुंग इन इंटरनेशनल कनोगी मतुंग इन एग्रीमेंट अमगी मतुंग इन को यानागिबा बाउंड्री की खना चैनब होइतारगदी बाउंड्री की खना चैनब लेबो होइतारगदी सिगी रूल से इल्लु हाइदना इनगिबा मतुंग इन इंडिया ना मदुदो इनगिबनि इंडिया ना इंटरनेशनल एग्रीमेंट दो इनगिबनि अदो इंटरनेशनल एग्रीमेंट दो इल्लकाना पाकिस्तान दा होय लम खरादी अदुम चलमनी अदो पाकिस्तान की लम खरा सो कोई दम लांगनी अदो बाउंड्री मागी बॉर्डर से मागी बॉर्डर की लाइन से खरा कनो तो चेंज तौगी रनो कांस मंगाबाई ईश्वर पटेल के साइड से चेंज तौगी अदो इदा kai haini si change tawgi bisa rano ka change tawgi bisa ngasai kai haini lampi thokpado adu ching da dra sini lampi thokpado ching moi business ko gyan tai ko boundary dispute khana bai ne haibidi masi se kai dawe kai ne ba gi solving or resolving hai tare ko solving boundary dispute lampi thokpana tebsi boundary dispute अदुसो इंटरनेशनल एग्रीमेंट अमगी मखादा सॉल्व तौबने अदुना कदोगे हारा कान मसिदी एग्जीक्यूटिव ना तौबे याय एग्जीक्यूटिव बाइदि केनो एग्जीक्यूटिव बाइदि कोई गवर्नमेंट अदुम लॉ का पास तौदबिदा गवर्नमेंट अदुम तौगे याय एग्जीक्यूटिव अदुसो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ओइरो एग्जीक्यूटिव ना अदुम तौबे एग्जीक्यूटिव की रोल ने द सुप्रीम कोर्ट ना सिदा सिगी केस द एग्जीक्यूटिव ना अदुम तौबे याय मंगाबाई ईश्वर भाई पटेल जिना केस थांगलकने मिंगोंदा लंपि थोखरगा करिगिनो नंग कनो constitutional amendment केम तौदबिदा पार्लियामेंट का लॉ का पास तौदबिदा अदुम सॉल्व तौगिसे कइगिनो हारगदी सुप्रीम कोर्ट ना हाइसे मसिदी बाउंड्री की खनाबदो अदुदो सॉल्व तौबनी इंटरनेशनल एग्रीमेंट दा यानबदगी मतुंगना तौरपनी अदुदुना सिदी जस्ट अकोगी कहानी फाइनेंस मिनिस्टर नत्रगा फाइनेंस मिनिस्टर हाइसे फॉरेन मिनिस्टर अदुगुंबा देगी प्राइम मिनिस्टर मोइने यार मोइने साइन तौरगा दum यारे एग्जीक्यूटिव नि दना प्राइम मिनिस्टर अदुगु कनो मिनिस्टर मैम जिता असि जिने यारा दी यारे अदुदुना कशु बाउंड्री द चेंज तौबन नत्ते हारगा दum लोशनगी को मंगाबाई सुरबाई पटेल केस हाइसे so सिजना तोगान में एक्सेप्शन अमनी को हाइदि करिगुम इंटरनेशनल एग्रीमेंट ओइतारगे एग्जीक्यूटिव ना दम यानी से को अदो हायेंग पखादा हंजलगा सुइन सुम सिज हपसलमनी को एग्जीक्यूटिव की रोल हाइतारगे एग्जीक्यूटिव की रोल से करिगुम इंटरनेशनल एग्रीमेंट गुम बदिगे बाउंड्री डिस्प्यूट द सॉल्व तौनबगी तौबा ओइतारगे कछु कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कछु चंगदि दरकार तादि को अद सिदा लोरे आर्टिकल नंबर 1 2 3 4 को आर्टिकल नंबर 1 2 3 4 स्टेट अमसुंग यूनियन टेरिटरी की मरमदा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की एक्सप्लेनेशन सिदा लोरे अदुना पन्बा पंदबदुगी मतांगदा हाइदि वाट पलमदबा दुगी मतांगदा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नत्ते हाबगी मतांगदा म्याम अमा सि इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन सिदा पलमनी सिजे डायरेक्ट मागी स्टेटमेंट सिजे डायरेक्ट खरा हाइदि खंगबा काननी को अदुदगा कई हाइनी आर्टिकल की मनुंगदा क्लोज लेरिबा सब क्लोज लेरिबा मैम जिसु खंचन बियु को सिदा लोशलगे ngasi ओइनदि हायेंग दो अमो सिटीजनशिप तो तौगे को अना सिटीजनशिप तौर हायेंग दो कई मासागी स्टेट कमाइन होरे इवोल्यूशन ऑफ स्टेट तो अदु तौरके इवोल्यूशन ऑफ स्टेट इन यूनियन टेरिटरी अदुगा मथंग सिटीजनशिप तौरके आर्टिकल नंबर 5 तगिन 9 10 11 को अदुमाय को अदगी आर्टिकल से मथंग तौजरके हायेंगी स्टेट से कमाइन सेमे स्टेट अखोय मणिपुर स्टेट से कमाइन लाखी कायदो हायेंगी खंगनी को so सिगिदि सिदा लोशलगे थैंक यू सो मच